Ihlukane phakathi imbono yabantu akade bebukele uLive kaMfezi Emnyama akade ethembisile ukuthi uzobe wenza ngosuku namhlanje njengoba ekade eveza abantu kuyibona abashela umfazi wakho kuyindaba lena esitrende isonto lonke kusuka ngempela sonto edlule kuyofika osukwini lapho khona iMfezi ithathe isinqumo sokuthi iliveze lolu daba phakathi kwabantu. Ibikade ilavu ku Facebook, siyathanda ukuthi mbukele nawe ukuthi sikuvezele ukubona amapointi abalekile athi into eMfezi Emnyama nangenkathi idalula ukuthi kwenzakalani obani abashela umfazi wakhe konke lokho uthole kanjani ngoba ukuthi into ayibona yena uqobo. Nansi ivideo sikuphathele yona. Benithembisile izihlobo zami ukuthi namhlanje ngo7 ngiyeza ngizokhuluma nani ezintweni nje eziningi ezenzakalayo ngami. Niyangazi ke mina ngisadinga ukuthi ngiyichaze ngilomfana nje lo enimaziyo osenkingeni kulezi insuku nani lolo daba niyalazi. So ngithi ngisondele kini nginicacisele ngodaba lami okudaba olingakho nzima kangako kodwa okunabantu nje abangijwayela kahle abangijwayela hambe ngazi ngisuthu mhlawumbe niyasazi niyazi khona amabhinqa phakathi kodwa ngiyacabanga ukuthi nizongizwa kunabantu abangijwayelayo ukuthi namhlanje usuku lokuthi ngizame ukuveza uphumlano ukuveza imfezi emnyama ukuveza indiya ukuveza ibuntu kusuka ngonyaka ka 2020 2023 2024 last year kube nezinto eziningi kube nezinto eziningi kakhulu kimi yashisa bafethu kodwa niyo phela ukuthi drink ivolume phansi iPhone le Pro Max 15 oh imobisele yakhe bafowethu cha ngizoyinyusa ivolume ngoba kufanele ngisho lokhu namhlanje ngibhekene nabantu abaningi engiphila nabo nengingaphili nabo. Abanye bayacula abanye abaculi. Yabo ukuthi uma ngabe inhlanhla yehlele wena umuntu wesilisa bese befisa ingabe yehlela bona. Kanti lokhu kuthiwa inhlanhla sikuthola ngokwehlukana. Uzalwa nakho kuyenzeka mhlawumbe ukuthi uyazalwa kuthi iphutshukuma wakho kuvele kumoshakaleke ke bese ulandelwa amabhadi. So thina sabe labantu ababa nenhlanhla besazalwa angazi indaba yesound ukuthi ikanjani namanje aningizwa yezidla ngimemeze hayi bafethu kahle right volume ngumvisela ya bafethu thengana amafoni lapho ngicela bafethu ngiya ngafundi ngendlela right nayo leyo incane ngazwakala ngathi ngavela uyibeke kanje noma ungasangibukanga mina bafowethu ngila odabeni lami engilokhu mhlawumbe nilibona lenzeka kulezi insuku ngivela ngokuthi bafowethu nginenkinga la. So uqala kwami ukuyiveza ngicabanga mhlawumbe ngiveze Saturday njengoba mhlawumbe isihamba isinkulu ngalendlela enkulu ngayo njengamanje ngenxa yokuthi ke izinto mangabe zenzeka emhlabeni azenzeki mhlawumbe kimi oyivezayo thothi nawo omunye ziyamthinta yabo. Ukuthintwa into kusuka ungabantu thizena abasuke behlukumeza awuwe ubuhlungu ngabafethu ukuthi uhlukunyezwe abantu osukuphila nabo iJet la ama-outcome la amajithami. So ngiyafisa ukuthi siphikisane siqhubeke siye phambili but ekugcineni kwakhona ugcine kuba yibona abakubuyisela phansi. So ukubuyiselwa phansi umuntu kubuhlungu omaziyo kungcono sokungamazi yabo nalo sokungamazi ukuthi mhlawumbe unjwayele kodwa umazi ukuthi wenza into ethile bese mhlawumbe ezozenza isoka thizeni le nto le iyabhora yakubheka. So ngilana nje ukuthi abantu abazame ukuyeka into ekanjalo. Mina ngumuntu ngiphila nabantu angikwazi ukuthi ngingaphili noma skande angikwazi ukungaphili negospel idudla zenkosi ekhulupheleyo
angikwazi ukuhlala ngingaphili nabo, angikwazi ukuhlala ngingaphili nabantu be-hip hop, igiqimba laba ababizwa ngogoti, ngazi amagoti imbuzi so yibo ke labo bantu ukuthi angikwazi ukuhlala ngingaphili nabo. Ngiphile nabo isikhathi eside, sashaya ingoma eziningi kakhulu nabantu begospel nabantu bakaMaskandi. But okubi uma umuntu bese ubona umuntu impilo yakhe ngazuthi mhlambe izama ukusinama noma mhlambe izama ukuthi abe nobambo lwakhe eduzane, bese ona lelo bambo lalo muntu ungaliboni lifanele leyo muntu, usukuyikhohlakala, usukuyiziphithi zomfana ukuthi kahle kahle kufuze ngabe nje awukhulelanga ngisho nasekhaya kini, mhlambe wakhulela kwelinye izwe bese uqhamuka nje uzomosha ezweni. Mina ngazi ukuthi umuntu wakithi esisebenza naye sicula naye noma ngabe ucula nhloboni, uma ngabe sindawonye suke sizihlobo, suke singabantu abaphilisanayo into eziningi ukubambisana ukuze mhlawumbe sikwazi ukuvusa amakhaya ngani, ngoba ufika kwethu eGoli eThekwini mhlawumbe nanoma kuphi la omunye nomunye akhona ukuthi sibambisane. Yasingena manje ifoni bakufana WhatsApp mhlawumbe. uzofika indaba futhi noma phela ikhanda lisebenza. Bese egcineni kwakhona umuntu wakhona bese abona ukuthi wena uyisinowe. Ngizofisa futhi ukuthi wayena lo muntu owakhipha legama elithi isinowe, yabo, ekhuluma ebhekise khona wasebhekisa ngakini. Lo muntu wangijwayela loyo, lo muntu wangidakela, lo muntu nje loyo nje wayehlele etoilet ezenzela into zakhe, echofa ifoni yakhe, waseqala esezokubiza igama elithi isinowe. So labo bantu laba kanjani ibona abakwazi ukuthi baqalele impi yabo ekudawo. So umuntu mangabe edakiwe bese edakelwa kuphumlana, usukenza iphutha lo muntu ngani, ngoba mina ngumuntu kaNkulunkulu owadala uNkulunkulu. Nami ngidala ukuthi ngibe nje uNkulunkulu wangidala akashongo ukuthi ekugcineni kwakhona uzokunika ubambo oluhle kangaka. So kusuthi kufanele niblame nina uNkulunkulu owakwazi ukuthi othandekayo umfana nje omuhle, yabo. So ikhona ke lokho kufika kube inkinga bese omunye nomunye ecabanga ukuthi mhlawumbe angangenelela. Okay, ngila enkulumeni yami bafowethu, kunamalunda laba bantu laba abathi mangabe benemali nezise inkulu egcwele uthuvi, bese befika bebona umuntu engiphilisana naye ukuthi mina kangifanele, ufanelwe imali engcono. Labo bantu labo bangidakela lapho, yabo, bangidakela ngendlela exakile. Kuzoba khona umculi osenegamanyana naye elizame ngoshuni, mhlambe webhova, mhlambe wenidane, mhlambe nanoma umuntu omunye ushuni khona, mhlambe ngayimzulile, abone ukuthi lokho enginakho akungifanele. So labo bantu futhi imvamisa yabo banezithembu, banabantu ababathathile abanye babo mhlawumbe ngayedwa, mhlawumbe abanye bathatha ngababili ngabathathu, yabo. Bese egcineni kwakhona umuntu wakhona afise ukusebenzisa imali. So uthando lemali vele emhlabeni ngazi ukuthi alukho, kuba khona okwesikhashanyana for ukuthi lo muntu usuke ngena lo muntu afise ukuthi ayiphushele leso sibalo sakhe sokuthi mhlambe adizele lo muntu noma le ntombi idlela imali ngaso sikhathi ukufeza injongo noma inhloso zakhe asuke ezele kulo muntu loyo, kodwa igcineni kusuke kungasibona uthando. So thina bantu abanenhlanhla nabantu abanothando siyasifisa ukuthi ezinye zezinto la kuMaskandi sizenze zihluke. Ngani? Ngoba uthando silibona ngendlela ezahlukene la emhlabeni. Okusho ukuthi uma ngabe umuntu onothando uyakwazi ukuqonda uthandweni lakho. Uma umuntu ongenathando uyakwazi ukuthi usikele abantu besifazana mhlambe leyo 6 ukuze uyokwazi ukwenza uqeda umshilo umuntu usale kanjalo. So thina sakhetha ukuthi empilweni yethu sithathe nje sihlale nomuntu impilo iqhubeke phambili. Kunabantu ke laba fethu umuntu athi mangabe iphuzile dakiwe enesibindi ngoba phela
uyasabeka lo wakwami. Uyasabeka amsaba bani. Kakhulu. So manje othi umnyovu isiyashisa kodwa manje Shoes. so labo bantu laba bafethu ngiyafisa namhlanje ukuthi ngikubeke kube ucace ba ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga yefoni efuna ukuloga enza izinto zomsebenzi efonini yakhe kwa ngena Instagram ngaphakathi kwami efonini yami so uma ngena Instagram efonini yami hayi cha kungabi nankinga so vele naye umuntu ongeka ukhulika nankinga awuma ngithi efonini nangu umuntu awulo muntu ngiyamazi nje awuma ngithi nangu umdlalo webhola bangithi hawu nangu umshaya kaMaskandi ongakwazi ukushaya isiginci mangithi hawu nasitufuza sokholo mangithi ngiyabuka hawu bafethu nayi bo kanti kwenzakala yini futhi and manje into engibhorayo eyi1 abantu engibaziyo abantu engiphila nabo abantu engihlezi ngihamba ngiyakubo ngithatha upetrol wami bengibize fonota sindaweni ukuthi izwakala usisihlala nesingamajita mina ngumjita bafethu oqondile futhi ezintweni eziningi ngihlala nginamajita isikhathi esiningi yabo abantu besifazane abantu singinobashiya ngiyile amajiteni ngihlala namajita isikhathi esiningi kodwa manje mangithi ngiyabuka ngithi mina awu nali ipitshana lenzani manje yabo manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyayibuka ngiyibheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibene indlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafethu ngikhuluma iqiniso kunini ngithi ngiqale ukuyibona lento 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane abanye ukuthi mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni ifike lishaye bese lithathela indlela elishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu ukuthi mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese gcina kwakhona kuvela kuphele nje kanjalo so into mina engizama ukuthi ngiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwe akithi nonke ke nje bafethu enikhona la noma mhlawumbe kukhona ungabuki namhlanje ngenxa ukuthi mhlawumbe kusemsebenzini mhlawumbe ukuphi nakuphi kodwa nje ngiyafisa ukuthi lokhu ngizama ukuthi ngibeke ukuthi bafethu ngibashelana bafazi bethu nibashelelane abafazi bethu nibafakelelana amafilimu nifake izinto ezibomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa niwenzelani mfazi wami Ashisa lo. nakhipha inkomo ngathi inkomo ziyakwasibanibani yabona Bathi ngoti. bese kuthiwa umfazi wami uhothi lapho ngena ku Instagram wami lo kungana lo yabona Lo mlilo lo. ungena la ngiyabuka yabona manje sekulokho ngiyile nephutha hayi Abantu ukuthi wena. yabo usungena kuyimani manje nami inhliziyo iyashaya manje uthi usibanibani ngimazi kahle kuyanginyanyisa lokho yabo ungibhora nje kakhulu ngani ngoba abantu laba engibaziyo abantu engiphilisane nabo kakhulu abantu engihlala ngixoxa nabo ngihlekisana nabo bathi egcineni bangakubona ukubaleka kwami ukuthi futhi nje mangabe sihlalele siphuzela udrink njengoba siphuzela udrink namhlanje bese kubona ukuthi abashela umngami ngihleli nabo yazi omunye uke washela ngikhona mangibheka isikhathi hayi ngisuka khona phela la lokuthi wenze njani ngoba phela benginakho usubona ukuthi angeke yena akaboni ukuthi manje lento iringa la uvavaza la kimi so abafethu ngeke ngize nginanaze kakhulu ngizoqala ngesigwili lesi esinesesikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingafakele u24,000 isiphinde yangifakele enye futhi angifuni ukuqamba manga leyo mali leyo ngizoyidla
Nanoyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikuboni okurong kubantu uma umuntu enza into wrong futhi right kimi ngihlala sonke isikhathi ngiphansi so ngiyafisa ukuthi ke namhlanje uthi wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento yokuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile umuntu elobolile umuntu eyivusile kubo walo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento leyo yo is hot No, man. ngizongifela usize okay ngiphinda ngizwe futhi kubhuti lo we gospel bhuti we gospel uyakholwa uyathandaza nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa imali ungenalutho izitolezi akunalutho kodwa kumthembisa umshadi kube ngeke ngimshadi ayikho into efana ngenze mina right futhi yonke into yami ngoba ngisinokwe nje ngiyabheka umuntu right wena abantu bazobabona bethanda umsangano ayikho into abayenzayo futhi kahle uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu ngoba ngiyisoka ngilomfana wadalwa umdali ngaba insizwa nje phelele nama angidalanga bafethu ngidalanga ukuthi ngibe njini angidalanga ube muhle ngithandwa abantu abahle yabo ngibe nogazi umhlaba wonke kodwa kwaba intando wamdala futhi umuntu onenkinga nokuthi mina ngithandana nobani athatha isibhamu asiqhumise emoyeni adubulele uNkulunkulu wadala baba nomama ukuthi ngibe nje ngibe nogazi ngithandeke emhlabeni wonke ukuze mhlambe yena ukwazi ukukhona ukukhuleka ukuthi naye mhlambe ukufa kwami ngisebenzele yena ngibe muhle phakathi kwakhe yabo so ngiyacela ke ihlobo zami bengize nodaba la olukhulu olubalekile ukuthi namhlanje ngizoveza ama screenshot abantu abenza leyo nto leyo yazi bafowethu angazi into ngizoyithini kunomuntu la onza umaskandi so umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangomunye umuntu oseceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiposta lokho engiphostayo bengingazi ukuthi mhlawumbe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngazi umbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usalawa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlevu umsabantu ukugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kubankulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi yini ungakhulumi ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngiziveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena uright akide nje ngoba uthi wasami sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa lo boy usemncane ungaphindi uyibhale into kanje yakho epheshini lami uyibhala nje kwakho amapheshu begrand bafowethu ngiphinde ngize la sengiyaphetha angifisi ukuthi ngande kakhulu
upitshana myekeni upitshana myekeni lo nepipe encane lo myekeni lo lincane vele ngalibona wayegeza ngalibona ngathi akuthi Nkosi yami isimo esinjani lesenzakalayo so usebona yena ngoba kukhona into evelayo ngami so usebona ngazi ukuthi manje sekufanele ukuthi yena alokho engiphendula ngeke ngize ngomnako upitshana incane kakhulu yingane nje yabo uhlathi mina mangala mina ngithi ngibheka lo mjita eseqeda kungena ambitious mangithi ngiyambheka ebhekeli ngibona ihlathi sona ngithi ngiyasibuka lesesingapha ngaze ngamdonsa ngapha eceleni ngapha wena sibona umuntu akala umuntu ungaka so angikhulumi ke noSidudla ngiyafuna nami afike ngicela ningamnaki umuntu uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kanje ngiyafisa ukuthi aveze ama-screenshot akhe kuphele kanjalo bafowethu umuntu lo ongifakele u24,000 musho wethu ngena nga-1 manje athi Awuphili. Coke. bafowethu Phinda futhi ungakashayika mama. phambili athi ngiphinde ngihambile bafowethu ngahlala ngabizwa umphathi office abantu bayamazi kakhulu umphathi wami ubabuthiwa basemnambithi ngithe ngisakhuluma naye waseyangibuza ngodaba lokho elibona lokho lihamba kakusuyena umuntu mhlambe obheka obuka izinto akana Facebook so unokuthi mhlambe atshelwe abantu izinto ezenzakalayo noma izinto ezithendayo kakhulukazi ngami so wangazisa ukuthi bafo ngingane kahle mina so ngitshela ukuthi umfana wami noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka udiniwe ucasuke kangakanani kodwa kungakubi ukuthi njengoba wena uwumuntu okholo uthandaza sonda kube khona abanye abantu igama labele ngafa ngenxa yakho ngiyacela ukuthi uwagodla lamagama ungawakhiphi until ke isigora siveze sona ukuthi siubani ngoba ushilo naye unginike imvumo nomcelile ukuthi baba bangijwayela kahle bangibiza ngesinoko bangibiza ngawo wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye usengqini yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini imfumba ngempama enkulu kabe no right ngiyashanga la yonke into